cyntaf o unrhyw brifysgol ym Mryden i gyrraedd Ewrop. A fydd ddifyr gweld sut mae hon yn dechrau. Christian Edwards, rheolwr Met, wedi disgrifio Niederkorn fel gwell na'r seintiau newydd. Maen nhw'n debyg i'r seintiau newydd, ond maen nhw'n well na nhw. Ac ni fel y dyfarnwr yn mynd draw yn syth, trosedd. Mae'n Caerdydd yn gynnar i Met Elliot Evans, sy'n ceisio creu, a mae'n gol i Met Caerdydd am ddechrau i'r gêm. Oedd angen gol. Maen nhw wedi taro. Mae'n golygfa anhygol a Jordan Lamb sydd wedi sgorio am ddechrau i Met Caerdydd ar ei hôl hi o gol i ddim yn y cymal cyntaf. Mae wedi cymryd munud iddyn nhw daro fan hyn yn Stadiwm Lecwydd. Caerdydd i Met Caerdydd. McCarthy sydd drosti y cyrff yn y canol. Ydyn nhw'n gallu taro eto. Chosi problemau eto. A nawr mae Niederkorn yn ceisio gwrth ymosod ar ymosodwr ifanc cyflym yma. Ban achosi problemau at Fuller yr affi. Nath e wneud digon ar ergyd. Gan Teal, y capten. Bron. Dod â Niederkorn yn gyfartal. Progrès Niederkorn eto. Lawr y chwith, syth drwy'r canol. De Almeida, heibio'r gol, mae'n mynd. Ond oedd e'n glir, byddwn nhw ddim eisiau gweld hynny yn rhy aml. A Niederkorn ar meddiant. Isa Ba, 16 oed, y gŵr yma. Yr ymosodwr, ni'n gweld llawer ohono fe. Na ddim gweud llawer o hynny rhag ofn Vogel. A'r cyffyrddiad falle, a ble mae'n glanio! Fuller yn mynd un ffordd. Woolridge ar cyffyrddiad yn mynd ar bel y ffordd arall. A'r canlyniad, yw mae'n cic gornel yw i. Sy'n ganlyniad campus i Met Caerdydd. Fuller yn gwylio hon, cic gornel i Niederkorn, nath hi'n cyrraedd. Fuller. Progrès, mynd am yr ergyd, ond mae'n dacl hwyr, mae'r dyfarnwr yn mynd i'r boced melyn i'w lliwi. Na'r newyddion da i Met Caerdydd achos mae chwaraewyr Niederkorn yn ganryll, fel byddwch chi'n disgwyl, La Terza sydd ar lawr. Mae'r gol geidwad wedi mynd o un pen y cae i'r llall i ymuno yn y dadle, o sut mae hyn yn helpu. Cstad yw Flaws yn cael Caerdydd melyn. Bydd hi'n sioc enfawr. Y Ffrancwr yn cael Caerdydd melyn. Beth yn y byd oedd yn disgwyl. Woolridge. Ond edrych yn bod y dacl hwyr al Woolridge, ond mae wedi cyrraedd Jordan Lamb. Eiliadau ola yr hanner cyntaf. Lamb yn sgorio y munudau cyntaf, yr hanner cyntaf. Mae'n gallu gorffen yr hanner cyntaf mewn steil hefyd. Elliot Evans, Charlie Cosby, nôl at Elliot Evans sy'n gallu taro nhw. Un o chwaraewyr mwyaf creadigol y Met. Lamb hefyd, ar rediad cryf Jordan Lamb o'r holl ffordd. Taro'r target. Flaws. Cydion ni dim problem i'r gol geidwad. Cadwch y bel, bydd y grif yn hyn. Cadwch y bel, Cosby eto. Y lledu'r chwarae. Dylan Rhys, Will Evans yn disgwyl amdani. Yn codi dar gol geidwad. Oedd yn ansicr. Mae'n Nickol Spottin! Mae'n Davies yn disgyn! Mae'n Nickol Spottin! I Met Caerdydd! Am drama! Am sefyllfa sy'n dan i fan hyn! Dyw Progrès Niederkorn ddim yn gallu credu'r peth. Dylan Rhys yn erbyn Sebastian Flaws, y Ffrancwr yn y gol. Rhys i Met Caerdydd. Dylan Rhys! Yn taro! Met Caerdydd! Ar y blaen! Am eiliad! Am stori! Am olygfa! Met Caerdydd 2! Progrès Niederkorn dim! Wel am berfformiad, ni wedi cael heno, a nawr gyfeillion, dalwch mlaen yn dyn. Sgenderovic, ar draws at Hall, lledu pethau unwaith eto, Cynghrair, capten Teal, pas glyfar gan Teal, Teal yw'r ysbrydoliaeth, yw'r Teal yn gallu creu, mae Niederkorn wedi taro, mae De Almeida wedi taro eto. A mae'r gol yn golygu gymaint i Progrès Niederkorn achos mae'n gol oddi cartre.
Sawl tro ni wedi gweld hyn, Emlyn Lewis ar tafiad hir, reit I mewn i'r canol, ble mae'n glanio! Am arbediad gan y golgeidwad Flaws ar y targed. Mae Met yn bygwth eto, Dylan Rhys, McCarthy! Flaws eto! A Ffrancwr yn hedfan drwy'r awyr. Kyle McCarthy yn dal i'n bert. Maen nhw'n taflu popeth. Maen nhw'n heiddi rhywbeth o'r gêm yma. We've looked at them budget of like 2 million plus, and to do what you did tonight, you've only gone out on away goals. You could have gone through. Their keeper kept them in it. They're celebrating like they've just won the whole competition. That must fill you with pride. The moment we won against Bala, the first thing somebody said to me was about £193,000. I'm not interested in money. I've never been interested in money. If I was, I'd have materialistic things, and I'm not a materialistic person. And tonight wasn't about their budget or our budget. It was about a game of football, and it goes to show that you don't need money to be able to put on a stage. I'm just very proud of the players played the game rather than the occasion. You do need a little bit of luck. Kyle right at the end there with the 2 shots. But hey ho, that's life. Life goes on. We'll wish Progress all the best for the next round. They're a phenomenal football club. They treat us with the utmost respect. When we were out in Luxembourg, their chairman, I believe, or President Thomas, wow, what a wonderful man. Respected him, spoke to him at the end and said that his team is far more technical than mine. But we had to be a little bit nasty tonight, and he understood that, and we wished each other all the best, and I'll be supporting them in the next round. It's something we'll look back on, and I think we'll realise what an achievement it is for us as a football club, as a university, and to represent the Welsh Premier League is a fantastic honour. So we've had the taste for it now. I'd love to be back and try and play in this again next year. So a long season ahead now. Mor agos, ond dim digon agos fel ma'n gweud, ond siom enfawr. Fi'n credu nath ni hunain yn brawd iawn, fel clwb, fel boys, fel unigolion. Ei teulu oedd yn gwylio, oedd yn ffantastig, y crowd yn ffantastig. Ond mynd allan ar away goals rule, mae'n haunt you am wythnosau fynd nawr, fi'n credu. Obviously there's been a lot made about their budget and things like that, but we rattled them, and over the 2 legs I think they probably expected maybe to roll us over, being a bunch of students and things like that, all the headlines that have been, but that didn't happen in the first leg. They knew they were in a game. I think we made it more of a game, more of a physical battle, which they're probably not used to in their league week by week, and yeah, I don't think they liked it, and going 2-0 up obviously they were definitely rattled, but unfortunately the away goal rule's done us.